Akasbani Imphal Nayani Devi na pau pajari ahanbada maru oiba pau Manipurda security force na raja zigi ching amasung tampake chinna ba maphamsingda thiba humbagi thabak leptana chathari International Film Festival of Telangana lisingani kunmangada saruk yanaba Manipuri feature film yahau thengba khoimu official selection tawrakle India Energy Week lisingani kunmanga ngasidagi New Delhi gi yasobhumida haukre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Paris da France ki Rashtrapati Emmanuel Macron ga laibak ani gi mari hena phagat anaba wari sanaga dauri Manipur da security force na raja sigi ching amasung tampaki chingna mafam singda thibo humbagi thabak leptana chathari Manipur police ki serol amana hai ngarang Imphal West Jilagi city police station ki manung chanba rup mohol teng mayadagi KCP apunbagi miwe ani phagat pangamki makhoi rup mohol teng kamadi masigi akoibada leiba dukan singdagi sel khaibada chenabani hairi makhoi dagi mobile handset ani chaka ani pan bagari ama phagat pangamle haukiba nongajing numita Churachandpur Jilagi Churachandpur police station gi manung chanba konpuida thibo humbagi thabak chatafada mioi ama phagat pangamki maha khulai puthok pu chen tawbada chenaba misakni hairi mangondagi Colt 7.65 mm auto pistol ama country made 9 mm pistol ama Colt 7.65 mm gi magazine ani 9 mm gi pistol gi magazine ama 7.65 mm auto pistol gi kapayari ban umay maru taramathoi 9 mm pistol gi kapayari ban maru manga pistol hustler ama chaka ani panba gari ama phagatle marak sidanga si ayuk angan bada Thobal district police Lilong police commando amasung BSF ki apunba kangbu amana Lilong haurebi turel ahanbi da leibe yum amada thi humbada cough syrup amasung capsule kaya marum phagat pangamle miwai amasu phare hairi security force na Tengnopal Jila gi Tengnopal police station gi manung chanba border pillar marphu manga dagi UNLF ke amasung pripa ke hakchinba miwai amam phagat pangam ki makhoi dagi Myanmar gi sel chart lising tare changwa phangle numit asi makta da miwai manga amasung ke sipi taibangan bagi chahi naure ba miwai ama Tengnopal Jila gi El Minau dagi phagat pangam ki makhoi dagi 7.62 MLMG rifle ama 7.62 MMSLR rifle ama 5.56 inches rifle ani 7.62 mm AK-47 rifle ama 7.62 LMG magazine manga 7.62 MMSLR magazine ani 5.56 inches LMG magazine manga 7.62 mm AK-47 magazine ani nongmai maru chatuk ni phurom bulletproof jacket amadi atai polom kaya phagat pangamki marak asida National Highway 2 amasung 37 da akanba section thaurangal lonyana nongmada tangai phadana changba polamsing Imphal da pusilakre National Highway 2 da malpuba gari chama marphudra mapan amasung National Highway 37 da malpuba gari chani chupna mapan pusilakki Bishnupur District Administration na NIC Bishnupur ga kusam nana sinba Safer Internet Day ki workshop amang hakim amangda DC Office Conference Hall da Hall Bishnupur da hukre workshop asigi thimna Together for Better Internet haibasini aikhoi gi paumina hai workshop asi Kendra gi Electronics and Information Technology Mantraloy gi laibak sinba thunga jathaga daba Information Security Education and Awareness Project ki makhada pangthokpa Miyambu bhapta hanaba campaign gi saruk amho oina sinbani workshop asida jila thaki officers sing absung atei official sing saruk yari Indian Filmmaker Association Telangana Hyderabad asinba International Film Festival of Telangana lisingani kunmanga da Dr. R.K. Noyan Chana Devi na puthokpa Rakesh Naurem na direction piba Manipuri feature film yahau thengba khoimu official selection tawrakle film asi tha si tara tarukta press club Hyderabad ta utkani Aniswa North East India Film Festival lisingani kunmanga hayengdagi Imphal da hauragani Kendra Information masung Broadcasting Mantralaya amadi National Film Development Cooperation gi makhada thaunana sinduna festival si pangthokadabani hairi
Nagaland की मुख्यमंत्री नैफुरियोना राज्य अदुगे हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अमसुंग हायर सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षासिंगदा सरुक यागदौरिबा महिरोय लिसिंग निफु जामरी हुमफुमाथोयदा याइफा फाउजेल पीरी नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन दसु परीक्षासिंग असि निंथिना पांगथोकपा ngamnaba मुख्यमंत्री ने याइफा फाउजेल पीरी हायर सेकेंडरी परीक्षा असिदगी राज्य असि परीक्षा सेंटर हुमफुनिपांदा हौख्रे मसिदमा महिरोय लिसिंग 13,943 तोंगान तोंगान बस स्ट्रीम द सरुक यारी हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट परीक्षाना हेंगदगे हौरगा था सिगी कुनमरी फाव चथगनी सेंटर मफुद्रा तारे तपांग थोकदौरिबा परीक्षा सिदा पुन्ना महिरोय लिसिंग कुलहुमदोय चनी हुमफु तारेना सरुक यागनी मेघालय दसु क्लास 10 अमसुंग 12 की मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सिनबा SSLC अमसुंग SSLC परीक्षासिंग ngarangdagi हौख्रे मुख्यमंत्री कोनाट के संगमाना वीडियो मैसेज अमदा महिरोय पुनमक्ता याफाउजेल पीरी ताबिरिबा पावसी आकाशबानी इम्फालदगिनी इंडिया एनर्जी वीक लिसिंगनी कुनमंगा ngasiदगी न्यू दिल्ली की यासोभूमिदा हौख्रे नुमित मरीनी जाथागादबा थौरम सिदा मालेमगी एनर्जी की लमदा हितोय सिंगतोहरबा मियोय लिसिंग हुमफुद्रा अमदी एग्जीक्यूटिव चार्टेड हेनमन सरुक यारी वर्चुअल ओइना थौरम सि हौदोकलदुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाय आप भारत की एनर्जी एम्बिशंस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो मेहमान आए हैं मैं उनका भारत में स्वागत करता हूं। साथियों, दुनिया का हर एक्सपर्ट आज कह रहा है कि 21st सेंचुरी भारत की सेंचुरी है। भारत अपनी ही नहीं दुनिया की ग्रोथ को भी ड्राइव कर रहा है और इसमें हमारे एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। Sayol Thoram Asigi Mangoina Nangarang New Delhi the Paumising the Wangang Bada Petroleum Amsung Natural Gas Kimantri Hardip Singh Purina High Numit Marinis that Tagadaba Thoramasim Alingi when a quidikis of white energy Mari Lanaba Anishwa Thoramni Thoramasida Space Exhibition Yauna Tongan Basin Kaya Legani Mantrina High Thoram Adu the Pradhan Mantri Uzbala Yosna Lebak Asida Mai Panga Paikat Pagi Thoram Singh Utkani Thoram Asida Lebak Taragi Pavilion Singh Hangdokani भारत अमसुंग फ्रांस की मरी हेना चेचिन हनबा पांदमदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi पेरिसता फ्रांस की राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन गवारी हनगनी लुचिंगबानी ना लेबाक अनिगी ओइबा तोंगान तोंगान बा मरु ओइबा याने वारोल कया सु सही तौनरब याय प्रधानमंत्री ने ngasi AI एक्शन समिट सु सरुक यागनी मालेंगी ओइबा AI स्टैंडर्ड सेमनबा अमसुंग दायित्व लेबा मवोंगदा AI सेमगतपबु पुकनिंग थौगनबा पांदमदा पांगथोकलिबा मिफम असिदा भारतना फ्रांस का पुनः सभापति ओइगनी लुचिंगबा अनिना इंडो फ्रेंच CEOs फोरम दसु पुनः सभापति ओइगनी इंगुमजाली सिंगनी निफुतरेट की रोड में पचुनाना ngakselgi याना वारोल याउना लेबाक अनिगी ओइबा मरु ओइबा याना चे कयासु सही तौनरबा याय तुंगदन उमिदांग वायरमदा प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक ओइरबा मार्सेली शहरदा चटकनी अमसुंग राष्ट्रपति मैक्रोन गा लोइनाना थौरम कया सरुक यागनी फ्रांस की खोंगचत लोयरबा तुंगदा प्रधानमंत्री मोदी हयेंग मार्सेली दगी नुमिन इनी की खोंगचता अमेरिका दा चटकनी महाकी अमेरिका खोंगचत असि राष्ट्रपति ट्रंप ना बाटन तौरकबदगी चटकदबनी नीति आयोग की वाइस चेयरमैन सुमन बेरी CEO BVR सुब्रमण्यम अमसुंग मेंबर डॉक्टर विनोद कुमार पोलना न्यू दिल्ली दा राज्य अमसुंग स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी सिंगी खुतांगदा मगुल लेबा अवांग बताकी एजुकेशन पाकथोक चौथोक हनबगी मतंगदा नीति आयोग की रिपोर्ट फोंख्रे थौरम अदुदा वांगांगदा श्री बेरीना हाई केंद्र अमसुंग राज्य सरकार की मंत्रालय सिंगना रिपोर्ट अदुदा यावरिबा रिकमेंडेशन सिंग थवाई यावना थबक तो ओंथोकनी हाइबा थाजै महांगना IIT गुम्बा लेबाक असिगी इंस्टीट्यूशन सिंग अमसुंग स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी सिंगना शिक्षा की मगुन हेना लेहनबा महांगना अपील तौखी नीति आयोग की CEO सुब्रमण्यम ना हाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिसिंग अनि कुन्ना अवांग बथाके माहि तमनबा मिंग चलकपा माहिरोय मसिंग इंकुमजाली सिंग अनि कुंट्रा पावत थ्रामंगा पावदा कोटि मापन रोम यौहनबा पांदम थमली अरोइबा द मरुइबा पाव अमना
Manipur security force na Raja si ching amasung tampaki ching na bambapam chingda thibo humbagi thabak leptana chathari. International Film Festival of Telangana lisingani kun manga da saruk yanaba Manipuri feature film yahog thengba khoimu official selection tawrakle. India Energy Week lisingani kun manga nga sidagi New Delhi gi yasobhumi da hokre amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na nga si Paris ta France ki Rashtrapati Emmanuel Macron ga leibak ani gi mari ena phagat anaba wari sanaga dauri Paulo Jare.